Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas billahi masih continue pagpangadji ten tiya humadir dambua mian murid ten ko ini si Ustaz Al-Judi. Ko itu Al-Jud pangadji ante amban me sira an-nabawiyah. Okay, ready? Yes. Okay. فإن جد أبينا أبي الحبيب كيف بدأ الوحي وأبي فإني أما سإني فإني نقنع وحيهن فإن أمانين فإن أبينين فإنكو أوي فإنكو si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jud 40 tahun na umulnen pinabuo Allah subhanahu wa ta'ala ya rasul bilang ase si Kemon pinapanjari rahmatan lil alamin na tarikhin jud ye tarikh miyan kapabawahihin si 17 amban bulan Ramadan si tahun 10 dahil aman kapag hijrah si tahun 610 amban milad. Si Elaw ine mian tekka wahihin si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatilaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangwe e muase si Elaw isnain pege inanak ya si Elaw isnin do kapag uhan ni wahi si Elaw isnin tariwayat si Muslim hadis ininen tekka si Jibril kata si Jibril dambuak man malaikat tuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu di Ghar Hira ya Ghar Hira miyaan mag-ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialemne dahil man Islam si kahaba sa miyaan tahun pili magtaammul, magtafakkur, mag-ibadat. In Ghar Hira si silangan niya Makkah bangkite hap Arafah binibangan wete in Ghar Hirain dia tak puno Jabalin Nur, dia tak puno Nur langkeo puno Nurin jud 624 metro. What? 624 metro. Ini no. Ini Jabal Nurin. Si Makkah ini. Talahan na namban Makkah, aman Kaaba, haram Makki, 4 kilometro. 4 kilometro. Kung ito, still anuhin, gawangin jud. Miyan loang isay kuweba Kutana? si tanal miyaan si puno sigue di alem ne me lime ningko namang kawla edim Ghar Hira miyaan tapanteo no yene Makkahin atau Kaabahin Abi, pinko we sabi ko nakahoano iya. nala isyan kasok si Jibril dim Ghar Hira We sabgan ome dinding na. hingahin Ano yun, long-longan. napigay gari go loang Ghar Hira story temban miyan pa tekka si Jibrilin pa si Nabi Muhammad SAW pa si Jibril sinabihin masakyo Mas dawa. pa Muhammad aragay ko tawan ni masa na inyaddo sa miyan nabihin Muhammad kinikipan sa iyan ubos ilibahan balik sampay us basag nin libahan balik Ina. us daklib masa na mintello sinayo si Jibril kamintello ne ilibahan ne pain si Jibril اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم nah
sahiin kahalanin nasa ingin ni kahalan manu siyain bang first time pe makakita sa mian malaikat Ina malaikat an angel. makakita malaikat na papua ni hapluma ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pila si andanin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tasambat nin zammiluni bungkusanong ko na binungkusan na samyaan sampai tahala ng bani anuhin talewin duk mian mangan niye nginom niye sampai mi umiyem ni samyaan nabitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Khadijah Sino na? inin aban bisa Khadijahin andanin in Allah subhanahu wa ta'ala pa inni geki pa inni palimanan ni in kao mian nugpat kyo pagpungtina kasilasa duk mian nga garantolan kyo ngailangan si kao nabangan kyo ang ngailangan si kao duk miha kyo mangganain duk ngamulia kyo me bisitano ge kyo mian pinasagaran wa Allah subhanahu wa ta'ala aman may kisa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kisanin jud Balikanong ko. ingay mo kanin Allahin. Allah ingay Kinain mo yan. What you say? Khadijah aman may kisanin tek si Jibril alayhi salatu wassalam fa in si Jibril o Rasulullah Khadijah pa inni tekka pa inni dukkinakan mian akahanon pa inni salam amban Allah subhanahu wa ta'ala duk akahanon we surga ni inshallah subhanahu wa ta'ala si next video magkasuwa kita duk miahin duk kaon jud so kito balik pasalan magsaing ginisab mian pagkasuwa en nabihin duk malaikatin ni si Jibril alayhi salatu wassalam si next meet painte inshallah subhanahu wa ta'ala. Wasbillahi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.